Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabr'ın 14'ü çarşamba günü. 4 yıl umumi ceza hanasında ve aman $2000 para cezası. İşgal Yalta Mahkemesi Kırımlı hukuk koruyucu Yunus Masharipov'a hüküm çıkardı. O kanunsuz surette patlayıcı tertibatının yasağanında ve bunun ile patlayıcı tertibatlarının satın alğanında, saklap tutkanında ve taşıganında kabatlanıldı. Kırım Tatar 2017 senesi Rusya kuvvetçileri tarafından yakalanılgan edi. O ilhak altındaki Kırım'da sanki elektrik nakil hattalarını ve iki gaz börülerini patlatkan eken. Bunun ile onu Ukrayna Telekösizlik Hizmeti'nin agenti dep sayalar ve şiddetli iskencelerge uğratıp itiraf ettirdiler. Rusya Donbas meselesi uç taraflama kontakt grupasının nevbetten tış oturuşuvanın keçirilüvünden red etti. Onun fikrince bunda acet yok. Red cevabı hakkındaki mektupunu Rusya temsilcileri OBSE'ye yolladı. Bu haqda Ukrayna şarkında vaziyetinin barışık tertiplenuvu meselelerde prezidentinin vekiliyetlisi Irina Gerashenko öz Facebook sayfasında yazdı. İşgal altındaki Donbas'ta sahte saylavlarının keçirilüvü sebebinden Kiev toplaşıp çağırmak teklif etti. Gerashenko'nun sözlerine göre böyle etip Rusya sahte saylavlarının keçirilüvü ve akıbetleri için kendisine bütün mesuliyetini aldı. Nazirler Kabineti devlet büdjet loyihasini birinci muzakerasinden son kabul etti ve ikinci muzakerege layık ko'rdi. Karar hükümet toplaşıvında alındı. Baş nazir Volodymyr Groysman qayd etti. 2019 devlet büdjeti neticede krizisке ketirmemek için gerçekçi olmak gerek. Yukarı Rada büdjetini noyabr'ın 22'sinde bakacak ola. Bunu parlament spikeri Andriy Parubiy bildirdi. Almanya kansleri Angela Merkel tam Avropa ordusunun meydanga ketirilüvü hakkındaki gayege kol tuttu. Bu haqda o Avropa parlamentinde çıkış etken vaktında bildirdi. Merkel Avropa öz digerlerini ancak güçlü oldukça korçalay bileceğini kaydetti. Birkaç gün evvel haqiqiy Avropa ordusunu meydanga ketirmek gerek olganını hakkında Frankistan prezidenti Emmanuel Macron kaydetken edi. Siyasetçiler bu NATO'nun hareketleri zıt gelmeyecek. Aksine onun iyi bir tamamlayıcısı olacağını düşünüyorlar. Kiev civarında Bila Tserkva şehrinin Aleksandriya Parkı yanında 3 Alman hava bombası tapıldı. Bu ikinci Cihan Jankan'dan kalgan ve her biri 500 kilo ağırlığındaki mermilerdir. Bu haqda Ukrayna Fevkulade Vaziyetler Devlet Hizmeti'nin rehberi Mykola Chechotkin haber etti. Tapılmanı pirotexnikler kıdıruf işler geçirgen vaktında buldular. Qaza kurtarıcı takımı mermilerini yerden kazıp çıkardı. Sonra ise poligonga alıp bardılar. O yerde de mermir zararsız bir alga getirildi. Hamas Filistin hareketinin temsilcisi sektor Gaz'da İsrail ile müdahale etmek razı oldular. Bu haqda Reuters agentligi haber etti. Mısır aralarında bir aracı olarak olabilir. İsrail'nin Nazirler Kabineti bu mesele ile bağlı 6 saat devam etken. Müşavire geçirdi ve Yerusalim Post bildirdi. Müşavireden son İsrail askerlerine sektor Gaz'da harbi ameliyatını devam etmek emir etildi. Mısır, Norveç, İsveçre ve Birleşken Milletler Teşkilatı iki tarafında barışık mukavelesini tizmek çağırdı. Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlar neticesinde helak olganlarının sayısı 50'ge arttı. 228 bellisiz gayip oldu. 250 bin sakin tahliye etildi. Tahminen 8 bin meskun evler yanıp kul oldu. Alevni aman 10 bin yangın söndürücü toxtatmak tırışı. Binge kadar maxsus texnika, helikopter, buldozer ve suv taşıgan Sakada, yani Cisterna'da celp etildi. Yangın eyaletinin tarihinde en mahvedici olarak tanıldı. Güçlü yel ve ormanlar kuru olğanı sebebinden alev pek tez tarqala. Yangını artık 7. gün toxtatıp olamaylar. О ужас! О ужас!
Дешет, үміт етем. Ана коқ қара, Аллахым сен бізні құртар. Насыл олды, янчық бұ ел бойы машинанен кете едік. Дося, не плачь, молись просто. Қызым ағлама, дуа ет. Янгынға таба кетеміз. Ана кері айлан. Ольдырыжы телекелі тәфсилатлар гизле қалды. Учуджиларға Боингның яны учакларының қабилиятлері ақында тариф етілмеді. Меселе шунда ки учаклар телекелі бұрын көтірілівонден автоматиклештірілген құруф системасынен дұнатылғанлар. Бұны The Wall Street Journal Америка Бірлешкен Девлетлерінің граждан авиациясы федерали дариясыне аты хабер еті. Оларның мәліматына көре шirkетте бірді-бір бекленілмес вазиет чыққаны ки болса, система бұрынны пек тұшырежекве. Учуджилар біріше япып олама жағаны біле еділер. Бұның ақында қаза олып кечкен сон тек бір авта сонра беле олды. Line Air Индонезия шirkетінің yolcu учағы октябрның 29-ында Ява адасы янында қазаға ұғырады. Учақта бұлынған эпысы 189 адам әләк олды. Уэльс шахзадесі Чарльз бүгін 70 яшыны толдырды. Оның доған күні мұнасибетінен Клоренс Хаус яны қоранта фоторесіманы чықарды. Чарльзны хайырламақ үшін Букингем сарайына Атылды юзге қадар мұсафир кележек. Шу жүмледен бұтын Авропадан қырал қоранталары топланacak. Мұсафирлерінің қабыл етіп тедбаранын башында Чарльзнын анасы Елизавета II олacak. Кечкен сене Чарльзнын омур арқадашы Камила оны бақшышнен мемнун етмек пек ағыр олғаныны білдірген еді. Истенелген әдиелер жедвелінде бақча көлік кедіглері әве фарфор шейлер. Чарльз ресми оларақ шахзаде да 3 яшында олды. Украин күрешчісі Семен Новиков Букрештеке дүния чемпионатында ilk алтын медаліні қазанды. Медаліні Украин юнан күрешінде қазанды. Дүния чемпионатының ярым финалында 87 килогажы чекыжы категориясында Азербайджан күрешчісі Ислам Аббасовны 8-5 эсабынен енді. Финалда есе 10-2 эсабынен Кубалы Даниэль Григорьевич Харчава Ирина. Киевде ilk қар яғды, yüksеклігі 1 сантиметр олды. Yollar ise buzlап қалды. Автомобиль yollarында коммуналь техника çalışмақта. Бөлекі бұл оңайсызлықларға бақмадан киевлілер қар яғанына қуваналар. Анда офислер янында қалдырымлар құмлана. Насыл ішке кетіжігімі білмейім, не айтмақ білмейім. Қыш резинасыны қойдыңыз әнді, әлбетті көпшіклерде әнді қыш резинасы. Бір тарафтан әлбетті шен. Кешкен сене бұл вақытта әнді суық еді, қыш келген еді. Үрметлі серділер, бұл дақиғаға бұл сонки хаберіміз дадачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқый білесіңіз. UATV или олыңыз сағылықнен қалыңыз көрішкенде.